Yesu nashimwe. Abakunzi b'Urukundo Gatatu TV muraho murakomeye. Ndashuhuje abarundi, abanyarwanda n'abatanzania. Amahoro y'Imana bane namwe. Nukuri ndabishimiye, ndabakunda bene data, ndabakunda. Uwiteka Imana nabagire neza. Ikigisho cy'umunsi ndabazaniye ubutumwa buvuga ngo abandura nibashishikare bandure, abandura nibashishikare bandure. Amen. Bino bihe tugezemwo ni ibihe bikomeye cyane, kandi n'ibindi bigiye kuza birakomeye gusumbya ibingibi turimwo. Gusa buri muntu nagira iki nabe maso kandi agumye agakiza kiwe yakiriye, kugira ngo ntihagire umwanzi ateragira cyangwa se abiba imbuto mbi mu mutima. Amen. Bene data, ndabinginze abantu bose bumviza buno butumwa, ndabingize muze mu burangiza bene data. Erega kino gihe tugezemwo ntago ari gihe kiza. Muze murangiza ubutumwa ndabashikiriza, kubera ko niko Imana iba yantegetse ngo ndabaheze ubutumwa bukakaye. Rero ndazi ko mwese mbese ariko si mwese, bamwe muri mwebwe ntago mubyishimira kubera ko babukakaye bukaze, ariko murambabarira. Hari inzozi narose mu gihe gishize, harashize igihe nabonye ndimo ndatembera umuhanda, hanyuma mbona umugabo arankurikiranye. Uwo mugabo aho ngiye hose aguma nkurikira, aho ngiye hose akaguma nkurikira, aho nkase nawe akata. Hanyuma nguma ngenda mbona nshikiye ahantu hari abantu benshi cyane, hari abantu benshi ntashobora kubona aho baherera kuko bari benshi cyane. Cyambona mpagaze imbere yabo, hanyuma uwo mugabo ngiye kugingiza ukumbona yankurikiye ari nyuma yanjye. Hanyuma canumva arantegetse, ambwira rino jambo riri muri Matayo igice 3 ku murongo wa 2. Niryo yantegetse ngo ndibwire abo bantu bari imbere yanjye. Arambwira ati babwire ati mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Iryo niryo jambo yambwiye ngo mbwire abo bantu. Rero abo bantu ni mwebwe ngiye kubwira. Nimwabona ndabahaye ubutumwa bukakaye cyangwa se bugize butoroshye, muze mumbabarira kuko niko nategetswe ko ndababwira mukihana, mukava mu byaha, mukihana kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ndakubwire mwene data, ubutumwa bwo kukubwira ngo wihane nibwo ngira akamaro mu bugingo bwawe, kubera ko ubwo butumwa buragenda bukakuvura mu mutima, maze bugatuma Uwiteka Imana akwishimira, kubera ko buba bwaguhinduye. Buraguhindura maze ugaca uhitamwo kwihana, ukareka ibibi urimo urakora. Yamara uzi iminsi umaze, iminsi usigaje ntayuzi. Buri muntu nagwane gushaka ubwami bw'Imana, buri muntu ku gatwe kiwe nagwane ashaka ubwami bw'Imana, kubera ko hano mwisi igihe usigaje ntacyuzi
igihe usigaje ntacyuzi. Kandi ikindi, abantu hano mu isi ntago ari wabo, si wacu. Turimo turagenda, nawe mwene data muranyumviriza, urimo uragenda, ntago uzaguma mu isi. Niyo mpamvu ukwiye kwitaho iherezo ryawe. Iyiteho mwene data, iyiteho iherezo ryawe, kubera ko ntaguzi igihe uzapfira. Uyu munsi urashobora kuba ari umunsi wa nyuma wawe, nyamara Imana ikabishaka ko umvugwa butumwa bwiza kugira ngo uronke iherezo ryiza, wihane, hanyuma utahe amahoro wigiriye kwa Data wa twese. Reka ndababwire, nubwo bushaririye ariko buravura. Ni inkota icyariye yo kubaga imitima y'abantu, nyamara uwomora ni Kristo. Uwomora ni Kristo. Nge ndabaga rero, ndabaga. Uwomora Kristo akomora. Ngenda kubaga, uwuza kukomora ni Kristo. Rero nategetswe ngo mbwire abantu ko bakwiye kwihana bakava mu byaha, kubera ko ubwami bw'Imana buri hafi. Uyu munsi ndafite ijambo ry'Imana. Uyu munsi ndafite ijambo ry'Imana riri mu byahishuriwe Yohana igice 22 ku murongo wa 11 n'uwa 12. Amen. Mwene data utangiye buno butumwa, ndakwinginze uburangize kandi mumfashe gukora umurimo w'Imana. Murungikire bagenzi banyu kugira ngo bakizwe bave mu byaha. Nyamara tuzanezerwa twese duhuriye mu ijuru. Tuzanezerwa bene data. Kandi umuntu wese ari bushayiringe ino video amenya ko ari mwarakora umurimo w'Imana, Imana izamuhembera. Dusenge mu izina rya Yesu. Data, ndagushima ko uyu mwanya umpaye, ndagushima Uwiteka ukuntu nyemereye, kandi Uwiteka Mana ndakwinginze ugire neza abantu bawe, sanga abantu bawe Data. Ndaboheshe Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo Umunyazareti. Ndakwinginze Uwiteka Mana nyiringabo ngire neza, ndungikira abamarayika bawe Data wa twese uri mu ijuru. Ndakwingize mwami baze bangote ahondi. Mana ndaboheje Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo Umunyazareti. Ndakwinginze Uwiteka ugendere umuntu wari wese ari bwumvirize mwami buno butumwa bwawe. Uri Uwiteka ryo zina ryawe. Ndakwinginze Data wa twese uhumugisha ugendagende mu bantu bawe. Mwami Yesu, hari ibyo barimo baragusaba, hari abo wemereye amasezerano. Mana ndakwinginze ubageneza. Urakoze mwami w'abami, nsabye nizeye kubyumvishije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusome ijambo ry'Imana. Yamara uri butange ino video, ndakwinginze mukundwa wa Yesu uyirangize. Kandi rero ntimuze mwiyumvira ko ngiye naba ndabanka. Ntago ndabanka. Iyo umuntu ari mwakubwira ubutumwa bwiza kukuye kwihanuka va mu byaha kugira ngo ntuzurimbuke, ntago ari umwansi wawe. Wewe urashobora kuba umwanga, nyamara ari mwarakora akazi kiwe. Akazi kiwe nakukubwira ngo uve mu byaha. Rero muze mumbabarira, benshi abona ubutumwa ntanga, mbese bakirukanga, nyamara ntiwiruke. Uwirutse wese nuko babwamukozeho. Wiruka uzi ko ugenda ubujanye. Upfa kuba wabwumvishije gusa, yewe ntago uzavuga ngo sinumvishije, ntago uzavuga ngo sinumvishije kandi wabwumvirije disi. Nyamara ibi byose ubutumwa twumviriza cyangwa se mwumviriza kuri wa munsi niwa hakana bazakwereka video. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ugabitanya nashishikare agabitanye. Uwanduye mu mutima nashishikare yandure. Ugororotse nashishikare agororoke. Uwera nashishikare yezwe. Ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze.
subire mwino jambo. Ugabitanya nashishikara agabitanye. Uwanduye mu mutima nashishikare yandure. Ugororotse nashishikare agororoke. Uwera nashishikare yezwe. Ehe ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana. Ugabitanya nashishikare agabitanye. Uwanduye mu mutima nashishikare yandure. Mwene data, subiremwo. Ugabitanya nashishikare agabitanye, narushirizaho nakube kugabitanya kwiwe. Uwanduye nawe nashishikare yandure, noneho nakube kwandura. Uwiyambika ubusa, uwambara kamini nakureho nako kamini agenda gate, agende noneho agenda azunguza amabuno mu muhanda. Kubera ko mwebwe ntago mwumva ijambo ry'Imana. Buri munsi mwirirwa ku ma YouTube, muri munsi mukirirwa ku ma Facebook, mugiye kureba ijambo ry'Imana, ariko nubwo muryumva ntago muryumvira, ntimwumvira ijambo ry'Imana. Harahiriwe abumvira ijambo ry'Imana. Uwanduye nashishikare yandure. Umusambanyi kuba gusambana. Umujura nushishikare kwiba. Sibwo bwa mbere wumvira ijambo ry'Imana. Yewe urongoruka mu majipo y'abagore n'abakobwa, nushishikare amaso yawe mbese uyahere hasi yazamura. Nushishikare ukube. Yewe wa mugabo we urunguruka mu mabere y'abakobwa n'abagore, nushishikare rwose, nushishikare. Nta n'isoni munafite. Ugenda kuresha umukobwa ngana n'umukobwa wawe wabyaye, ukagenda ukamuresha ngo urashaka kumutora, ngo ushaka kuryamana nawe. Nta n'isoni ufite, nta n'isoni. Uwanduye nashishikare yandure. Mwabakobwa mwe mwambara ubusutiya bukaja hanze, hanyuma amabere yanyu akagaragara. Reka ndababwire, uwanduye nashishikare yandure. Ayo mabere yawe ugaragaza ari mwisutiya, sibyo? Mbese umwenda ukawukura. Ewe genda ukure n'agasutiya, amabere yawe agende mbese aceza mu muhanda. Uwandura nashishikare yandure. Uwandura nashishikare yandure. Umusambanyi nakube gusambana. Nashishikare asambana. Nasambane akube. Kuko mwebwe mufite amatwi ariko ntimwumva. Mwarabwiwe kera kenshi ngo muve mu byaha, mwarananiranye. Yewe mko wewe uhambira ibuno ryawe ukarihambira kabisa. Noneho ibyo guhambira washaka ubireke, kuraho nako gahambirizo uhambira, nako kadeyi ako gafuku ushiramwo, gakura maze ugende mu muhanda ugira uciza nayo mabuno ya mu muhanda. Kuba nukube. Ariko ndakubwira, igihe kiraje cyaka nk'itanura. Igihe kiraje ntago kizagusiga. Ico gihe kirakomeye cyane. Yamara bakubwira ko guhambira ari icyaha, wewe urica amatwi. Sinzi ibyo ushira mu matwi. Nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Nimwihane kuko ubwami bwo mwijuru bwegereje. Yamara uzarira nta muntu numwe azakumva. Nta nyoko, nta so, nta mugabo wawe, nta bana bawe, ntaki azagutabara. Uzacirirwa urubanza rukwiranye nuko kwambara ubusa kwawe. Abakozi b'Imana
barunguruka mu majipo y'abagore babagenzi babo, bakarunguruka mu majipo y'abakobwa bayoboye, yewe we amaboko yabo ugasanga bayocokeje mu mabere yabo bayoboye, reka ntiwareba. Nyamara ibyo byose murabikora mukagira ngo biranezereza Imana. Ibyo byose murabikora mukagira ngo biranezereza Imana. Yamara ibyo byose wamara kubikora ugaca ugenda mu rushengero ukaja kuvuga ubutumwa. Ukaja kuvuga ubutumwa. Nyamara uwandura nashishikare yandure. Ngehe ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Mwene data, nutekereze ibihembo byawe uko bizabimeze. Ese nimba ubusambanyi bwarakwishe uzahembwa koko? Wumva utazahembwa ibikwiranye n'ubwo busambanyi bwawe? Ukwikinisha kwarakumaze witwa ngo uri umukobwa, umusore ukwikinisha kwaramumaze. Akazi kanyu no kwikinisha, akazi kanyu no gukura mwinda, akazi kanyu mbese no gukoresha amapiridanse muje. Murafata amapiridanse mukacamasha mu mifuko mukagenda mu rushengero, kandi ubwo ngo murabaririmbye. Yamara ibyo byose muri ko murakora nimutihana, nimutabivamwo muzarimbuka. Ngehe ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ingero Yesu Kristo aje guhemba. Ese ugira ngo niyaza guhemba ugira ngo nta guhanara? Niyaza guhemba ugira ngo nta guhana kuzakuriho? Aje guhemba no guhana. Aje guhemba no guhana. Yamara nimuhindukire Kristo. Nimuhindukire Kristo. Mwihane muve mu byaha. Mwihane muve mu byaha. Ayo maguru yanyu mugenda mwanikiye. Uwanikira niyanikire noneho. Niyanikira rushirize. Ibyo binigi byanyu mwambara munda, mukabyambara munda. Ngo muriko murapendeza. Ewe nushake kabisa wongeze. Ari kumenya ko uzahembegwa icyo wakoze. Uzahembegwa icyo wakoze. Ubutumwa buravugwa hose, yamara ukica amatwi. Yesu Kristo anyura mu bantu biwe bakakubwira ubutumwa bwiza, nyamara wewe ukica amatwi. Ese kudatekereza iherezo ryawe? Kutari muratekereza iherezo ryawe mwene da? Ko widamarariye umengo ntaco bikubwiye, ntaco bikuneze. Udamaraye mu byisi ntiwareba inzara ukuntu wazigize nk'iziciyoni, iminwa nayo ukuntu wayigize. Ninde yamenya kuri umukristo? Mwebwe kabisa, mwebwe ntago mukebwe ku mubiri no mu mutima. Mugenda mwarapfuye, hasigaye gutembagaza gusa. Mwahindukiriye Kristo. Mwakwihanye mukava mu bwo businzi. Mwakwihanye ntimuze murimbuke. Iyi ni mburi kujeho mwene data. Wewe udashaka kwihana. Wewe imiye umutwe wawe ujyamitse ku mabere y'umugore atari wawe. Reka ndakubwire, nimba mudashaka kwihana, ikuzimu harabarindiriye. Umuriro urabarindiriye. Nimwihane kuko ubwami bwo mwijuru bwegereje. Nimwihane. Haleluya. Nimwihane muve mu ibyo byaha byanyu. Mwihane. Razi ukuntu usanga mwiyambitse ubusa, utumini ngutwa mwishize ko ngo muri abakristo bahe bambaruko. Mbega nta nisoni. Mukecuru ugasanga imitsi y'umukara yashize hanze ari mwatambuka. Nta nisoni. Mbe urabizi uri kurambara ubusa abana bawe bakureba uko bazakura? Nibambara nk'uko wambara ntuzuvuga uti mana yanjye ntabara, kandi ari wowe wabibigishije. Ngigiti kigororwa kikiri gito, kimaze gukura ntago kigora ngo cyemere. Muri ko muri yambika ubusa imbere y'abana banyu.
amaguru ngayo muguma mwanikira imbere y'abana ba mbese abo basore banyu mutunze bakaza bareba mu ntege bakabareba n'amatako yose mugenda mwanikiye atasoni mufite mugenda mwanikiye amatako n'imbere y'abana banyu b'abahungu hanyuma bagenda kubishaka hanze ibyo uri kurabereka ngo mwana wanjye ni kweri ki wabaye ndareba uko wamweretse umweretse igitako cyahishiriye washize mu korogo mbese wagize iki watukuje nawe arakirebye ico gitako yumva yaje kugishaka hanze hanyuma agiye gusambana ati mwana wanjye ibyo bintu utangiye n'ibyo wamwerekera iki iryo tako ryawe abandi namwe mukambara akajipo kagera ku kibuno hanyuma wahenereza umuhungu agacabona ikareso kwera waminuye nk'uku umuhungu agacabona ikareso iyo kareso umweretse igatuma kabisa ashaka kuja hanze kuyikenera kuyishaka akaja kuyishaka hanze yo kareso umweretse hanyuma umwana wanjye abaye indaya si wewe wamweretse kareso wa mugore we muzakwambara ubusa imbere y'abana banyu mukambara ubusa imbere y'abasaza banyu mugafata udukaresa akabayitwo mugira iki mwambara imbere y'abasaza banyu mbese mwibagiye ko basaza banyu ari abahungu muribagiye ko basaza banyu ari abahungu nta kibazo ni musaza wanjye nta maso afite cyangwa se ntakomeye nimba se atagushatse wewe nturi kuratuma agenda hanze gusambana nturi kuratuma agira ibitekerezo bibi agenda gushaka hanze ese mwatinya Imana bene data ko umuntu wese adatinya Imana kazarimbuka ko umuntu wese yikora ibyo yishakiye kazarimbuka nimuhindukire Kristo kuko mwebwe mwarazimiye muragenda mbese mugashira imitwe ku bibero bya Derira muragenda mugashira imitwe yanyu ku bibero bya Derira maze bakabaseguza itako risiza mu korogo bakari basekuza nawe ukarambikaho umutwe n'umusaya ukararama Derira ni Derira